Sirangchala Shati Bazar Bokot Auditorium Bro Socio-Cultural Organization South Mohori Region Committee ni Shaktharmabai 2024 Bishuo Madhumik te Kuchuk Madhumik te TPSCO Tiprashapashuni Drungstranai Rokno Borong Yakarchaka Jatika Tharmasumani Bishuti or Shali Panda Chengshurika Shati Bazar Pura Porishod ni Chairman Shapna Boitho or Shali Panda Fai Mazaka Chairman of DLAC Shobrojoi Riang, Dokhin Hakuni Zonal Vice Chairman Horindro Riang, Shopram Bhaksini SDMO, Dipendro Riang, Shantir Bazar Degree College ni Assistant Professor Tirthoram Riang, BSCO South Mohori Regional Committee ni President David Sangria Nokhoboi Tebukumurida. O Shalipada Kokma Thune Roknibas Kaufai President David Sangriang, Tamusaka Kanana Richini, Bangkiwo. Kini chungbo program baile maka Bro Socio-Cultural Organization South Mohori region ni kini je mul program ke chung jara madhyamik 60% above ke 12 to 60% above mane ro chung brano bakhamya phaimo mane felicitation brano je chung kobru bake bakhamya phaimo noklayo ke abuni loge wo chung jara TPSCO jara consent extension of jara success kinero achieve kinero no brani goal achieve kinero no chung brano ko felicitation dinai ke abudi hiye chung tini bo Shanti Bazar Mukut Auditorium chung tini bo program raisamo orai samom tino chung joto jai hukra jagra no chung pori meeting no boka hostel ni chair po phaya boka school ni chair po phaya Lokisora ni school abudi ke paita school ni student ro gathering ha tini bo program no অংশগ্রহণ ke mo jona na tini aba piye pe je madhyamik ke bo 26 jona ke 12 ke bo 16 jona abudi ke TPSC ke 6 jona पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर 3 जना ओबा त्रिपुरा एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स अब TAFS अब 3 जना bo nahar mungna tei norok obahai je samajik কর্মসূচি খাইতো chung tini botuma program himoni mul uddesho le bose শুধু প্রাণ বাখাম ইয়া পাইমন পান্দাইয়া যে tini generation next jara school pore to nairo brangno nu ye kha brang bo khaba jato brang biskam bhobishot tre brang bo kaham mane success manbo bini mane goal no achieve manbo audima no jate brang inspire thung ni tini odima tini bo program